Ke Executive Committee jong ka Janja Hills Autonomous District Council ha ka kenta ke lijingkali jong ka dor barmang tingka balas dang ne kesngi lingba UEM ka tanan Arts and Culture ulaski rembai. Ulapen pau ka District Council ka don ka jing angnut ban ithu ra ka an jong ka council ye ki riti duster badon hapo rilum jantia la habai de bi jing shat ne ki nugu jing kai long shwa manchwa balo ong ru bo utip ba ka shat rong clean ne rong kla ba jule asnong nong talang ru ka de ka wei na ka shat badon kam ban ithu. Tang mana ka daw bikido loy kila ben shet ban pa jing tho shapo ka council habaya day bikidi ti duster beper badon hapo ki elaka jengki kimpat pendap hadu menta. Ya kini ula jubab day lingba ka jingkeli belawan ra do jam syaprang po atam MDC ke VPP Nakawar Central. Habaya day pat ka yau jaran ke betip kum ka jaran private market ke belakang nadu benai September arjar arpulai nakadaw bemi ke jingya kaja hapedeng ke shnong jaran bat ka amwi arlingdo. Ujam syaprang ula keli ki egisin jam baka council kalale. Usai borlang syadap EM in charge ulai thu baka council bunsin ke julet jurip bat persyang bani keren penyes ngau jingmot hapedeng South Ligi shnong bahap apo kini ke yau Henry Kimpat poi syaka jingis ngau Habau la keli pat la daja bakim poishu syaka jinges nguthu jingmut bat kashnong jaran ka kwa ban sedang da ka yau la jong ha kani kashnong don mo kalat kalenti ba ka council kan plelat usai borlang syadap uloong ban nakaliang ka council kan sepersyang ban pet benyak sywai ki kendon ki an. Ha kajuk kapor ujam syaprang lebu jing keliru la ka district council ka don jing temu ne ban yerap kerpang ye karat nong talang ka be kenduk jing ban penlong ye ka syat rong clean ne rong kla kat kum badai ka nyam ka rukom namar ka jing tingko bat ki an be de ka Wildlife Protection Act ka kandai spanya puar. UEM in charge ulu kubor ye ka jing ban penek pensa ikni ka jing syat kamtam haba gidon ka jing tingko bat ka an. Kumtau la jing mut bakan bahai karat nong talang ban ai de jing tho syaka district council kenang baka department jeng u kan yo pet benya bat le ya kabadon kam. Among the executive committee is placed to state how many council markets and private markets are there within the jurisdiction of Umbrella Subdivision as on 28 February 2025. Kindly specify the name if any. Ngayon ay kaneka jubab magkatagong kadeka yung tapur tunjuk yung dauki. Kaya alon kaneka jingkeli ka banong alon di kaneka atau kaneka di ini supplementary question di bang ko tadi banong alon kanlo ka kacina neka revenue ka ba council kayo ng ba naka yung tapur ko ni kayo ka chota. Revenue ko yo ang tapur menurut wajah kita. Tak boleh pun yang saya sebenarnya coba menurut wajah kita. Karena kita tahu nak kita jomel financial dia berada, karena kita yang lepas kami jom kita yang kita. Lalu pas sedang dulu. Kamu kan sedang meneruskan. Pada ceria, kamu sistem. Napa masuk keluarga kamu umroh la penyai ya ka jinung kajina kene kayau atau penyai lomba kajin IY dan gade ke basu de simbe da council kene kayau juga. Boleh riwayat. Sipun bentar kita sendiri bagaimana kita membuat yang jauh council sebetulnya tersebut dari pembaca dalam revenue apa dunae di kermen dalam council dan berkat dan undangan pun dia revenue dan negara. Kami pada jingkiri dalam sendiri pada yang bagi pada ke private market lara council dari OKM membagi di private market pun yang bagi. Kunci bahan selita. Nada private market yang bagi. Jauh. Dia itu spesifik kat orang jawab ni. Nuksa kamba yang dah kini, kalau si hari kita menyuspa
tanpa suka sistem. Kita bilang di Supreme juga jadi pakai untuk question number 1A. Kuat mengenai question number 1B. Is there any market in the jurisdiction of Honorable Subdivision which has stopped functioning under the standard of 2025? Kindly specify the names if any. Populasi boleh ada tentang mereka juga berpengaruh. Kadang tayo panasangnya mereka berkata yo jalan. Bakadaw belum nama dispute kepada ajaran village berunjuk di Arandok. Karena dia belajar tentang ajaran private market. Dan kalau kita di supplementary jadi maksudnya dia kapan kong di semua hangnya bakalan ka dispute mereka kerja ada dari bakal dia kalau balap pulang akan sangat mereka mau ada ini disenen di balap ini. Saya kerja tadi cuma pulang ke senjang baka council kalau kena dispute akan dia jalan. Haji kita senjang bahwa council yang ini konsen lain sekali dari sini tak mengenal pada konsen juga di office di penjesok di itu terlibat senang di hak apa mengenal. Jadi ada orang yang disebut ini kejaran yang ada bukan barang mengenal. Dari ini sorry di bawah mereka anggi arondok ini mengenai. Jadi tahu dah ketika council ini hadir tidak ini juga orang yang tahu mengenal. Ada punya yang notification untuk ke arondok mereka mengenai. Sekundara ada boleh bukan lo yang dia. Ini suatu yang jadi orang depan dari yang mencari sebetulnya dari berkenaan jauh dan banyak semat ya kan kacung bom yang boy kacung yang bom masuk apa ini yang mana Andre wat tahu nasional bom bah kamde kakam bagi juicy sting batagaba kam khakia ya kacung boy jong bom badan ibaratnya dengan sebuah lomba jong dengan kau lah kadang dengan kacing serang, kacing mulut, kacing kucumut. Lalu tak orang dia kata dia. Nak kalian council kan pribiang, dia kan dia kaya padang dan mahal. Kacing tadi cuma orang kadang dengan kacing semua dengan council kan pribiang dia kan dia kaya padang dan mahal. Ada hotel yang ini kalau kita katakan macam pilih ada hotel yang buat yang itu ikhlas kamu yang mahal. So tadi kisah itu apa mereka ambil. Will the executive committee be pleased to state how many traditional religious dances of the different communities in Jaintiahills have been organized by the council? Sebab tolong undang. Kaban ya kaban bu agaknya apa ini agaknya dia punya question today. Agaknya dia pakai gijing shot, kan gijing shot kiba bentuk kiba ya benak lang bagi yang kirkom. Dan ayat sa gawai kebanginan sudah ban rakyat ya ka pendekiman mereka video pada kata ka rong tri apa jong danus kesnong jong dalam gawai na kesnong ka ngala kerasan kesnong ka dampo konstitusi kajongan ya la ya mereka rong tri ka council ka dalam kacing pekat ban itu ya ka Mr. Chairman, sir, itu opportunity to remember how in the British Council those name are Kaso Kasan, that they are area of Odani of the law, and our committee at the traditional yogi and the customary practice yogi, the traditional dance and the traditional Jila yogi had to get up and they have looked at them at Nagalian yung Midaloy, yung community sa office. TBE, yung dalawang plan, kuman buwi na yung traditional dance yung war ni Kai, and ready yung official ito, tsaka office yung.
karena kalian yang ini kalau percaya itu lah bahwa untuk ini udah yang ini order jadi doroi karena kalau suami kita office ini ya kalau personal dance apa perlu jadi sebelum beli kau juga beli kau habis itu kau belum selesai kau kan pun mahal kau belum kau kita yang jadi pun mahal wow ini di departemen kau seluruh ada mereka asal project department Koperasi pun kita juga dan question bahwa itu apa yang nak cerita oleh question 3 supplementary yang nak kami jing suatu yang diurut orang jing orang yang diurut tapi kecilnya coba por ye dikelah ye kensa kelah ye kepala colong biasanya kan menolong bentar tu ini kita ye baca ini segede kecilnya cukup jong ki neki ye kepala tenrai jing sat tenrai custom culture jenis bat kene ka por bentar tapi ini kecilnya cukup jong ki gede kecilnya cukup bagi an ikanul sekarang ni kaya yang kecil kecil kalau bapak sambilkan kung tadi council kebagian kung tadi bandara bandunnya bandunsa kalau bapak sambilkan ini kalau bangingin yarat yakini kisnong kitau yaki niam kirupam ke Indonesia bensa alat ini bapak bagi an di kanun tinjau berapa terangnya yang buat penbu kowe kecil kecil bapak kalong lah ke council lah ke online kecil berkat bandara ya ki senang pun ka right mengkelang apa yang tentu jika jinnya ko tak lain contoh wildlife protection act nanti ini tentu jinnya ko tahu hal kumno benar benar sa ini kesatuan di kejengki lah ke council kadang jing berkat penyerap tentang ya ki hasil dari kejengki ko pakai ai oh pastor semester mereka ya kejengki ini sesuatu ini mineral Resipun semangsa unjuk ya IM bernuram ya kena keasyaran sekebar di keadaan. Resipun